heart or what God has done for you is the opportunity that we come in front. Amen. Amen.
I was having a good voice, I would sing every day. So, Namendra was a cancer congregation of the church. If you remember, I was announced that my daughter, God has given her an opportunity to go to China for a program which is called the Global Development Governance. So I want to thank God she came back safely. You know, God is good, it's so wonderful. I remember while she was there in the news, I've seen that there was a flight that crashed. So as a parent, yeah, it was challenging to keep on praying. So when you pray, we believe in praying, but I saw the power of God. While she was there, she was suffering of hunger, saying that the food is takeless, it's not usual, this. There were a lot of challenges, but however, when time goes on, they adapted. Amen. And then they came back fresh. If you can see the pictures out, after some time they were enjoying. Amen. They were enjoying a lot. There is a time whereby she said from Belgium they flew to a certain Nin or whatever village. It took 5 hours from Belgium to that village. So yeah, it was something, but they learned something. So I want to thank God for your prayers. Yeah, always there is no disappointment in praying. Someone can sing for us. And
all our pastors. Amen. Pastor Fusindo in absentia, Nomkulu, the family, in the name of Jesus. Proverbs chapter 19, verse 17. Proverbs chapter 19, verse 17. Or I pet in Siswati Namasisu. I'm going to read it in English. Okay, let me start by reading the one which we will read in Swahili will come after. It says, he who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Amen. Another version says, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Amen. Zulu Oxford. Amen. The Bible says this morning, if you help the poor, you will get a reward. Amen. God is watching always. Amen. So when we have an opportunity, let's correct it so that we can be blessed. Amen. In everything that we do, there is a blessing. Amen. They are saying to tell a lamb something blessing. Umasi naita labani, umasi naita lababa, banana. We have to see so those nigela, no nigela beke. Amen. Say I just saw the live in it. Sisi ulisanga lesiphayo ungalesithatha. Namhla ekseni we have a chance now to come and give. Amen. So that we can receive what is due to us. Amen. God is faithful. We are nigga the Amen. So Sally with this chance this morning they will give us a song, then we all rise, come and give. Amen. Amen. Thank
Thank you, Miss. Thank you, Miss Abuela, for the powerful scripture, reminding us always that when we give, there is a reward. Amen. Amen. When we give, there is a blessing. It's always encouraging because giving is everywhere at any time, not only in church. Amen. So without any waste of time, as I mentioned earlier, now it's time for worship. The Bible always tells us, and we know that when we worship, the devil shake. So we will take a praising, worshiping song, and then Marquette to one will come forward. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Bazalwane. Ngiyakubingelela la igama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Sibashilo ngake ngizikhumbula lokho. Lamthanza kakhulu. Amen bazalwane. Angitisoli usingavumelani kwamntwana wakhe. Amen. uNkulunkulu akathelani, akalahlani. Amen. So if you can amina ifonto usingosi ngiyabonga kakhulu. Ngile namusa empilweni yami sekhona emhlabeni nokuveda amandla akho ngikhasito kusona uNkulunkulu ongahleli. uNkulunkulu onemandla ngikhasito kusomsindisi sami. So uchaza bonga lethuba lelona leadership usamhla ngoba lento zoludumisa amen bazalwane. Akusibothi mhlambe ngcono ukuthi just the opportunity that I got today. Amen bazalwane. So sizofuza leBlengos lapha manje lesibajwayele just ifuna sikhumbulane nawo wise encourage njengabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Amen. Sifunze lapha ku-Acts. Then we take up
were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Amen. So this is the
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. This is the day that the Lord has made. Amen. Let me welcome each and every one of you. Evini Nkosi bazalwane. Amen. In the word of the Lord. Ngithanda ukubukela umuntu lokhona kulenzawo. Manje ngiyabuka tivakashi. Singathi tivakashi bazalwane. Amen. Those who are visiting us for the first time. Laba basivakashele. Even though it's not for the first time. Uma usivakashele nje phansi sandla sikumukele nawe ebukhoneni bakaNkulunkulu. Amen. Phakamisa sandla singeke sikusukumise. We just want to welcome you in the house of the Lord. Amen. We welcome you there. Siyakumukela. This is Praise Tabernacle. We are here just to serve the Lord. Lord Jesus lesimkhonza ngola mlolofe wavuka. Amen. Siyamukela ukutivele ebukhoneni bakaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi usheshe wafika emsibyo sekhulumile ukuthi indlu ngakuphi imana ngakuphi ngingadaphela khona lapho bathi ayikubusi lapho nemntwana sekhaya unaloko kuzingako tshela yena ngokusheshisa kulungiseka udive umukelekile ePraise Tabernacle. Amen. Hallelujah. Amen. Ngimukela umuntu in the presence of the Lord. Amen. Ngimukela umuntu in the presence of the Lord. Amen. Ngimukela ukuthathu bezulu nalesikhathi ngithatha kubonga leadership yala ebandleni ukuba namhla ibona okuhle emehlweni kaNkulunkulu kusintoma laphambi kwenu bazalwane. Amen. Ngimele izulu ngimele ukukhuluma indaba letinanzi lasekhaya ezulwini. Amen. Ngiyasarenda ngiyadifoba eNkulunkulu. Amen. Make mafuwane lo sindiswe ngiyamthanda Jesu ngavuma ngale mina ukuthi Jesu Kristu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Namhlanje manje bona lo kusavuma ukuthi Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi akakashintshi bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Akunanzaba ukuthi imvula iyana, akunanzaba ukuthi sibabili owesithathu ukhona Jehova kulenzawo. Amen. Usebenzisile mavi akhe amuyeko. Amen. Uma athi mina uma nibabili mina ngikhona owesithathu usho njalo. Amen. Singakaqhubekeli phambili asithakazele Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekseni ngiyadifoba ndilahlele enyaweni yakho uNkulunkulu namandla angibadi ukukhuluma kepha wena Nkosi yami yehlela etinzeleni temlomo wami. Faka Nkosi yami lokusenhlitsheni yakho. Siyale Nkosi yami sicondzise ngemavi akho. Sifundzise uNkulunkulu namandla indlela lekumele sihambe ngayo kulolu hambo lukuye ekhaya ezulwini. uNkulunkulu namandla ngiyadifoba ndilahlele enyaweni yakho. Khuluma Nkosi silalele. Kulekela indlebe ndikamoya ukuthi ativuleke kulomnye nalomunye. Thulisa Nkosi yami umoya lomubi nothanda kuphazamisa nevi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yehlela Nkosi yami nasekhaya ezinhlitshweni zethu. Thulise konke Nkosi yami kwelive. Nkosi yami manje sifuna kuyova kwasekhaya ezulwini. Sifuna kuyova Nkosi yami eShewula Swatilo. Ihlahla kuteleshona namuhla empunzini lo. Muno mathi bayibona inswalo la wena athi yehlele. Enhlakathi miltayina ilaba yakutwa ukulapsana natonjayina. Yehlela Nkosi yami ezinhlitshweni zethu. Thulisa Nkosi yami umoya omubi. Awunalungelo awunenzawo. Sikhathi sakho Nkosi yami ayiqale kimi nemvuselelo. Kungakho Nkosi yami ngidfoba akuyokhuluma Nkosi yami silalela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithanda ukuqalala ngibonge igama lakhe. Amen. Asikhuluma zala ngisho ukuthi
ngithanda kuqala la ngibonga igama likaNkulunkulu. Amen. Singakafiki la siyakhona siya ngale endzaweni Joseph. Amen. Ula sifuna kuyakhona but asiqaleni la bazalwane. Our preacher last week, our Pastor Mthenjani, ukhulumile wathi each and every one of us has a role. Amen. Even God himself has a role. Amen. Amen. Wonke umuntu unayo indima lekumele ayidlale empilweni yakhe bazalwane. Amen. Uma umuntu anenzima lekumele ayidlale empilweni yakhe, angikusho nje ngamabomu lokho ukuthi umuntu akafanani nawo wonke umuntu. Bayahlukana abantu, siyahlukana sibana nabaNkulunkulu, sonke sidalwe uNkulunkulu, but kuyenteka ukuthi sibe bantwana baNkulunkulu ngokuba kune-role lesiyidlalile lesiyithethe kuqala bazalwane. Amen. Iba khona i-role lekumele siyithathe kuqala empilweni tethu leyihlala ngikhuluma ngayo sasinhlanhla. Amen. Lebo sasho yona nanyalo nawo. Amen. Letholakala khona ngale emavini kaNkulunkulu lapha kuJohn 3:16. Amen. Lapho uNkulunkulu waze walithanda live kangaka wanikela ngendodana yakhe letele yodwa. Amen. Ithe siyadlula la bazalwane. Amen. I-role ngibona kunemarole afanako lapha kuleli vesi ethu naNkulunkulu bazalwane. Amen. Ngiyoxolela bazalwane, uma ngitobhuda siyakhuluma sonke ukuze ukuthi singashiyani. Ngiyabhuda siyaphendula kungalendlela kunayo ngixolela. Siyafundisana. Amen. Thishela. Amen. Ukuthi ngijwayele ukuthi ngiyababuta abantwana bayaphendula. Nala ebandleni kuze ukuthi singalali asikhulumeni sibutane siphendulane. Nithi mina la kuleli verse kaJohn 3:16 there is the same role that we have lefanako ngiphi asibukeni or sifunze le verse kuze ukuthi sizokhona ukuqatshelwa. So let us read the verse John 3:16. Abasengalivuli bazalwane. Mara make mbuya ngibonile soyitholile le role. Bekasekaphakamisa isandla bese kayitholile le role. John 3:16 sasitholile ne? Okay. Sifunza. Make mbuya ngibava sinikanga le role. Mase bafunza sibone ukuthi nguyona. Make mbuya ne siphe yona le role. Maybe so ufuna ukufunzela sengiyakuphazamisa. John chapter 3:16. For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Amen. uNkulunkulu walithanda live kangaka kangangokuthi wazimade wanikela ngendodana yakhe lekuphela kwayo ukuthi noma ingubani lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lophakathi. Make mbuyane bese kayitholile le role. Ithini le role? Uthando lokunikela. Amen. Uthando lokunikela. Amen. Bathini bazalwane? I-right. Nani niyayibona nithi? It's obvious bazalwane. Amen. It's obvious bazalwane. Amen. IBhayibheli likusho kahle ukuthi God is love. uNkulunkulu uma asinika umyalo wakhe lomkhulu uthi uthanda uzathi nangu umyalo omkhulu. Make uyane lesizulu. Nangu umyalo omkhulu enginika wona, uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Lokusho ukuthi this is the same role lekumele sihambe ngayo yeluthando bazalwane. Amen. Kuze kuthi wena uyothanda uNkulunkulu kufuna
sikhona ukubona ama-role lesinawo empilweni yethu lekumele sihambe ngawo bazalwane. Amen. I-role yethando, amen, yiyo lenkulu kakhulu yokuqala lekumele sihambe ngayo bazalwane. Amen. Haleluya. Sihamba nge-role yothando lenkulunkulu wasikhombisa ngayo uma anikela ngendodana yakhe lentelo eyodwa. Wasikhombisa ukuthi nathi kumele sihambe ngayo, sithanze umakhelwane wethu, sithanze abantu esiphila nabo. Angeke ukuthi uyamthanza uNkulunkulu ungakaqali wathanza abantu lophila nabo emhlabeni bazalwane. Amen. La ngasekugcineni ithi ukuze ukuthi siye kanjani singabhubhi sibe nokuphila lokuphakathi. Amen. Amen. uNkulunkulu usinika impilo lechichimayo ukuze ukuthi singabhubhi siyoba nokuphila lokuphakathi bazalwane. Amen. Amen. Haleluya. Ma-role lesinawo empilweni lekumele sihambe ngawo, siphile ngawo bazalwane. Amen. Sithanza uNkulunkulu uyasithanza, nathi siyathandzana, sicede sindlule siyothanza yena, aqede futhi ekuthandzeni kwethu akupheleli lapho, usinika impilo lengunaphakade bazalwane. Amen. Bengisemkhuhlu ngo-Friday uma bashumayela babese bathi bacela abantu abaphakamisa isandla bamukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi impilo yabo. Amen. Bayaphakamisa abantu bayamukela Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wetimpilo yabo. Amen. Uma bamukela Jesu Kristu egcine lapha abakasho ukuthi sekuphelele njalo kulabantu. Babese bayabatshela bathi kulabantu uma uhlanyela isihlahla ekhaya awusihlanyeli bese uyasikela funa usinisele. Babese bayabatshela ukuthi hayi phela njengoba senimukele Jesu Kristu akukapheli funa nisele letihlahla nina ngekuya enkozweni. Amen. Kuhlala ekhaya akuniseli isihlahla, kuhlala ekhaya akumeni umuntu ukuthi akhule. Amen. Sithe siqala senenjani simukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wetimpilo zethu, bese uyenda njani uyahamba uya esontweni uyohlanganyela. Lisinivi ningawuyekeli ukuba ukuhlanganyela ngoba kuhlanganyela kunemandla bazalwane. Amen. Uma siqhubeka ne-role yethu lekumele siyoyidlala lapha ekubeni sesimukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wetimpilo zethu, kufuna simathi uNkulunkulu bazalwane. Amen. Encwadzini yaJobe uyasho Jobe ukuthi ngiyamathi. Uthi uyamathi ngoba ukubonile konke la sekandlule khona bazalwane. Amen. Uma umukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, funa umathi. Ekumathini kwakho uya ngale encwadzini yaseThesalonika uyothola amazwi lapha ku-chapter 5 verse 17 lakhuluma nje 2 yemagama la si-pray continuously. Amen. Kuthandaza ungaphezi. Uma umukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho uyathandaza. Amen. Siphinde siyosothola ngamanye amazwi la kasita ukuthi sikhone ukuphumelelisa ama-role etimpilo zethu. Siyothola encwadzini yaJoshua chapter 1 verse 8 lekhuluma ngemazwi emithetho la kumele angasuki emlonyeni wethu. Amen.
ukuze ukuthi sizokhona kuyophendula siyokiphendulela ngawo. Amen. Uma siqhubeka nenzaba yethu yokusisafuna kuyangale siyothola inzaba yaJoseph, kunemavi lakhona inzaba yaJoseph siyithola ngale ku-Genesis chapter 37. Amen. Amen. Uma singafiki khona le asifunze ku-Isaiah 54 verse 13. Siyakuyofunza Isaiah 54 verse 13. Amen. Lapho siyothola khona irole yethu lekumele siyidlala njengebantwana bakaNkulunkulu. Amen. Isaiah 54 verse 13. Sitholile asifunzele. Bonke abantwana bayalunga nabafundi abangekho uyabuza ukufunda. Amen. I myself will teach and give them prosperity and peace. Amen. Amen. What says so, Pastor Manson, also I myself, It's God. God himself. Amen. Amen. Hallelujah. Lokho kuthi irole yaNkulunkulu le. Amen. uNkulunkulu udlala indima yakhe, yena mnikati uqobo lwakhe, yena njani ufundzisa bantwana bakhe. Ngesoti ithi esiZulu sizasayibabhalana. Bonke bantu bakho bayawufundiswa nguSimakade inhlalakahle nekuthula kwebantwana bakho kuyawuba kukhulu. Amen. Unalamagama labe ngafuna alesizulu naye waveli nathi inhlalakahle nekuthula. Amen. Hallelujah. Amen. Kama English ithi inhlalakahle nekuthula. Ayiveti inzaba yenhlalakahle. Amen. Inhlalakahle nekuthula. Amen. Hallelujah. Inhlalakahle nekuthula siniketa uJehova bazalwane. Uyasiniketa bona. Amen. So besakhuluma ngerole angithi irole yokuthi yethu naNkulunkulu. uNkulunkulu usinika inhlalakahle nokuthula. Amen. Thina siyahlaliseka sihlala sikahle sinekuthula bazalwane. Amen. Uma sikhuluma ngenzaba yokuthula sisaya khona ngale etinzabeni kaJosepha. Uma bekunguwe umlomnye umuntu nje inzaba yaJosepha uma isiva bayiplana bekuplana abantwana bakini straight baplane ukubulala baplane ukufaka emgodini. Amen. Bebalwa alaneliphupho laJosepha bazalwane. Amen. Bebabanejelazi bayibona banyiva iphupho laJosepha ukuthi liyakuphi. Amen. Empilweni simbantwana bakaNkulunkulu makhuluma ngekuthula nenhlalakahle mungasinzaba ukuthi bantwana bakini noma nebantu esiphila nabo la emhlabeni bayakhona ukulwisa bakulisele iphupho lakho. Hallelujah. Amen. Last kukhona siyeva Josepha bekabaxoxela abatshela abantwana bakubo dinzaba ngemaphupho akhe abatshela. Amen. Evini kaNkulunkulu uthi Jehova usati thina singakabikho wasakhi sisesesiswini sisebatali bethu wasiplanela lokukahle bazalwane. Amen. Uma ngisho ukuthi mina noma ungakabatsheli noma kungasiko abantwana bakini bantu lophila nabo
ngempilo yakho akekho longavala. Amen. Akekho longavala bazalwane. Amen. Siyithola le ndzaba khona ngale kuJobe 42 verse 2. Akekho longavala liplani noma emasu kaJehova ngempilo yakho bazalwane. Amen. Akekho longavala emasu kaJehova ngempilo yakho bazalwane. Amen. Bathi uma bafuna balwisana nawe, balwisana nephupho lakho, balwisana nekuphumelela kwakho, bakunyembenya bayena konke, Jehova akunike ukuthula nenhlalakahle. Ungabanaki, ungayotholakala uphendulana nabo bazalwane. Amen. Haleluya. Jehova unike ukuthula nenhlalakahle. Kulenye indzawo masifundza livi laNkulunkulu lisitshela kahle ukuthi umfati lohlakaniphile noma umuntu lohlakaniphile akasheshi kuphendula, akasheshi ukukhuluma, uhambe uyothandaza kuNkulunkulu bakhulumile ukuvile. Vele isikhathi sekulandzana nebantu asikho bazalwane uma Jehova akunike ukuthula nenhlalakahle. Amen. Asambe siyothola indzaba kaJoseph. Verse 37, chapter 37, Genesis 37. Genesis 37. Amen. Singayiqala nje lapha ku-verse 1 sihambe kanje. Lokunye lokungale ku-chapter 45 lapha kukhuluma nje ngendlela. Amen. Genesis 37 siqale nje ngala verse 1. uJakobe wakha ezweni lokugobhokala kukayise ezweni laseKhanani. Lokhu kuyindaba kaJakobe uJosefa eseneminyaka eyi-17. Wawalusa umhlambi kayise enabafowabo engumfana nje. Wayekuwo amadodana kabili nakuwo amadodana kaZilipha umkayise. uJosefa waletha kuyise imibiko emibi ngabo. Kepha u-Israyeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke, ngokuba wayeyindodana yobuchwepheshe
lakhe. Wathi lowo muntu, basukile lapha ngokuba ngabezwa bethi asiye eDothayini. uJosefa walandela abafowabo bafumanana eDothayini. Bambona esemuhle engakasondeli kubo, bamenzela ugobe lokumbulala. Bakhulumisana omunye nomunye bathi, bekani inyanga yomkhulu iyeza. Ngalokho wozani siyibulale, siyiphonse komunye wemigodi, bese sithi isilwane esibi siyidlile, sibone ukuthi kuzakuba yini amaphupho ayo. uRubeni wakuzwa, wamophula esandleni sabo ngokuthi asingambulali. uRubeni wathi kubo, ningachithi igazi, mphonseni kulo mgodi osehlane, singabeki isandla kuye, ngoba amophule esandleni sabo, ambuyisele kuyise. Wathi uJosefa esefika kubafowabo, bamkhumula ingubo yakhe leyo ngubo enemikhono emide ayeyigqokile. Bamthatha bamphonsa emgodini. Umgodi wawa nje, wawungenalutho, ungekho amanzi kuwo. Bahlala phambi kokuba badle isinkwa, baphakamisa amehlo abo, babona bheka kwafika ihele labakwa-Ishmayeli livela kweGiliyadi, linamakamela alo, ethwele inhlaba nebhalisamu nemure, likwenzela liwusela eGibhithe. Wayesethi uJuda kubafowabo, kuyakusizani uma sibulala umfowethu, sifihle igazi lakhe na? Wozani sithengise ngaye kwabaka-Ishmayeli. Okay. Ngiyabona ngathi bayalala. Amen. Bathi siyivile le ndaba yaJosefa siyayilala futhi akithi. Bengifuna kuze kufike khona lapha endzabeni yokuthengisa bazalwane. Amen. Hallelujah. Umfowabo Josefa bayakwata. Bacabanga amacebo ekumbulala, bayaphikisana nomunye lapha akavumi. Amen. Hallelujah. Umfowabo labahlala khayini banamake nababelo bahlala ndawonye. Amen. Ngiyacabanga ukuthi nalokhu cishe nje kuyenteka nje empilweni ekhona emhlabeni. Amen. Iyenteka le ndzaba bazalwane. Amen. Lempilo lenje la emhlabeni kaJehova. Amen. Kulabanye kuyenteka lokho bazalwane. Amen. Sekuthi kulabanye lokho kwenteka kungendeki ngabomfowenu, kwenteke ngebantu nje lohlala nabo, balwisane nephupho lakho bazalwane. Amen. uJosefa bebalisana nephupho lakhe ngoba sekabatshelile, babona kuze kanti funa bayokhothamela yena, uyoba mbusi, uyophatha ngalenye ilanga. Khumbula ngithe akekho longavimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Amen. Akekho longavimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Amen. Bangakufisela lokho bakufisela kona, baplane lokho baplana kona, bantu bafowenu, bantu bophila nabo. Akekho longavimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Amen. Uthi Pastor Mashaba ngalenye ilanga, uNkulunkulu uma aplana ngathi, waplana ngathi singekho, usanemhlaba kuphela. Amen. Angasengekho
uJosepha wamplanela balwisana neliphupho lakhe. Amen. Awukabaxoxeli iphupho lakho but bayalibona. Amen. Uthi lo mnyamushumayeli makashumayela kulamanye amagroup athi imoto inja ikhonza imoto lehambayo. Amen. Uyahamba mzalwane. Haleluya. Uyahamba awukami ungako bakwata ungako baplana lokuplanako but khumbula ukuthi akekho lomavimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Amen. Uyahamba inja ikhonza imoto lehambayo. Uthola seyigijimisa base bantwana bathi le nje ifuna itshintshi yayo ngaphambi kwemoto. Amen. Kepha imoto lemile inja ayikhonzi ingena ngala ngaphansi ihlale nje ilale. Ungamangali nabalwisana nephupho lakho bayalibona abalathi uNkulunkulu kuphela lolathiko licebo lakho bazalwane. Amen. Haleluya. uNkulunkulu kuphela lolathiko licebo lakho liphupho lakho. Abalathi balwisana nalo baplana lokuplanako nempilo yakho abanawuphumelela abasabi. Haleluya. Amen. Akekho umuntu longavimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. uNkulunkulu ukwathi wena ungakabikho waplana ngempilo yakho waplanela konke lokuhle. Haleluya. Amen. Uma aplanela lokuhle siyafika sitha nemabutho aso laba nabo bane role yabo lehlukile lengafanani ne role yomntwana kaNkulunkulu. I role yomntwana kaNkulunkulu kuthi abe nekuthula nehlala kahle athandaze afunze amazwi kaNkulunkulu athanze wonke umuntu. Sitha ne role yaso kuthi sitele ntshontsha sitele stobhidlika sende konke lesifunako but uma singathi lecebo laNkulunkulu ngempilo yakho asikhona ikufikelela mara siyabona ukuthi ayikhona. Ikhona iphupho lekhona. Ikhona impumelelo lekhona. There is a big dream la uyakhona. Sitha nemacebo aso nebantu baso ngemarole abo bayakwata balwisana nawo. Namhla ekuseni ngithanda ukutshela ukuthi licebo laNkulunkulu alingeke livinjwe ukuthi bayakhuluma. Thatha dlala indima yakho mzalwane. Thatha irole yakho yokuthula. Uye uyothandaza. Uye uyofunza amazwi la utokhona kuyohlula ulwe ngawo. Haleluya. Amen. Irole yomntwana kaNkulunkulu akusiko ukuthi ngalesikhathi sewuva ukuthi balisana nephupho lakho sewuva ukuthi bahlangana ngawo bayahleba. They are speaking behind your back. Bakhuluma bayakusaba abakonzi behind your back. Bayakusaba bakhuluma bayakuhleba. Bayakusaba bayalibona lephupho kepha bakhona ukufikelela kusilo labo. La likhona ungekho ungakadala uNkulunkulu wakuplanela lokuhle ukuthi wena uyophumelela. Wamplanela kuJosepha ukuthi Josepha uyoba inkosi. Sibonile ekuqaleni impahla zakhe lethi babakhe bekamthukele tona. Kwabonakala ngakho bazalwane. Amen. Kwabonakala ngempahla zakhe baze babe nejealous bafowabo. Uyawaphupha amaphupho uyamaxoxela ayakwata. Uba nalokuplanako empilweni yakho uthi uxoxela abangani bakho mhlawumbe uthi emthandaziseni bayakwata awuboni wena. Ungasabi akekho longalivimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Haleluya. Amen. Amen. Ungasabi. Qhubeka nekudlala indima irole lekahle empilweni yakho yemntwana kaNkulunkulu. Thandaza, funza amazwi, ube nokuthula, ube nehlala kahle. Bayayibona nehlala kahle. Bayakunamela. Ngalesikhathi wena ukhala uthi hey anginalutho uyakhala kuJehova. uNkulunkulu uyaprovide. Amen. Ngenzela
Angathi noma
bathi bhoti lakuye sekabusa inkosi. Haleluya. Namhla ekuseni ngithanda ukutshela mntaka baba bayoze bathi bhoti lakuwe. Bayoze bathi sesi lakuwe. Phela nje if you can stand firm ume kuNkulunkulu unganyakati. Know your God. Know your role njengemntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Inzima yakho kumele uyidlale. Ungabe soyaphambuka bathi nasebakhuluma ngawe soyagijima. Hey, ngivile basenkulu bayakusaba. They are talking behind your back. Akusabile wena usabalanda futhi. Uthi ukhuluma ngami nangihleka kini nje soyarasa. UNkulunkulu ukunike ukuthula nenhlala kahle. Kuthula kuphi lapho masobuya uyobalasela. Soyakhwesha ngelinye role. Kuba sowuphambukile. Asikhumbuleni bazalwane ngasesona isikhathi to stand firm in our role. uNkulunkulu naye uyema kurole yakhe uba ngumalusi omuhle. Usicanyela indlela ale Deuteronomy. Uqala indlela imvula inaso kunimvula so uyaphendla namatolo emvula. Wena uhamba lasekome khona. Haleluya. Ayamangala usabuye lo yasomvulile kahle lapha. Sinomalusi lomuhle losicale indlela. Amen. Sina silandzela ngemuva so khumulile konke liphupho lakho ukuze kuthi liyofezeka. Amen. Akekho longamelana nephupho lakho. Ngicela uNkulunkulu liyafezeka. That is why amave aMunkulunkulu ayasho ukuthi uNkulunkulu akasiyo umcambi mama. Kuphela nje uma thina we can stand firm in our role. Njengebantwana kaNkulunkulu. Not le role ibani konke yokuthi mabakuhlebeke nje uyawubabona. Umntwana kaNkulunkulu akalanzi abantu labamhlebako uyathandaza. Uthi lo mhlaleleli uthi babambe inkosi bangafi ukuze babone impumelelo yabo. Uyakhathalazela ukuthi bangafi. Hayi ukuthi ngoba bayakuhlupha ngoba abafe ndophumula. No. Pray for them. Uyasho nomhlaleleli ukuthi babambe inkosi bangafi ukuze babone impumelelo yabo. Ukuze babone lephupho labo. Babambe inkosi bangafi. Ubathandazisa ukuthi abantshintshe phela. uNkulunkulu usifuna sonke embusweni wakhe. Haleluya. Amen. Usifuna sonke embusweni wakhe. Uyabafuna nalaba balisana nephupho lakho. Uyabafuna nalaba kuhlebako. Uyabafuna nalaba kuzonda ungaboni lutho. Uma umntwana kaNkulunkulu baqabela nemanga. Lokho ngekho. Haleluya. Ngiyakhuphukela endlini yaNkulunkulu. Ngiyakhuphukela ekumukela Jesu Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yakho. Amen. Asengithole ukuthi nje bakhona namhla ekuseni la kulenzayo abathi thina asikalamukeli Jesu Kristu ukuthi abe inkosi nemsindisi wempilo yakho. Abaphakamise tandla laba khona namhla ekuseni abathi thina phela i-role yebantwana kaNkulunkulu angeke asinayo. Angeke ube ne-role yomntwana kaNkulunkulu uma ungakamukeli. Inzalo iqala lapha. That is why ngake iqale mangisaqala ngithe mina ngithanda ukuqala bengifuna ukusho inzaba yakhona ngale kuJohn 3:16 ukuthi i-role yakho ukuze ukuthi ihambe kahle qala umukele Jesu Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yakho. Amen. Simukela malanga onke Jesu. Amen. Siyasukuma sonke. Sifuna kuyothandaza ukuthi uNkulunkulu asiside ukuthi siye siyokhumbula ama-role ethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Siye siyomati uNkulunkulu. Siye siyofunza ngevi lakhe. Siye siyothandaza. Siye siyobathandazela nabalisana nemaphupho ethu. Haleluya. Haleluya. Akekho noma akukho nje nakunye lokungalivimba licebo laNkulunkulu ngempilo yakho. uNkulunkulu akaze waplanela umntwana wakhe lokubi. uNkulunkulu usiplanela lokuhle.
ngalesikhathi sewushintshile wena ungene Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, you are taking a good role yokubaluleka kaNkulunkulu. Umadi uNkulunkulu wakho, uthandaze, ufunze imali. Siyakuthandaza sisonke abazalwane. Kusuka ngathi Nkosi yethu sayingasisita, sidlale inzima lefanele. Uyidlalile uNkulunkulu inzima lefanele empilweni yethu, wanikela ngenkosana yakhe lentele yodwa. Uyaqhubeka uNkulunkulu uyidlala inzima lekahle empilweni yethu. Uba ngumalusi nomuhle uyasihola. He always lead us. He always guide us. Jesus Christ, when he goes to heaven, wasishiyana le Holy Spirit, our good guider, our good leader. Asizingile umutho bazalwane lokhona kuthi wena uhlale to stand firm in God. Amen. Siyothandaza sisonke. Osiyosizwe. Pastor Mafuane for encouraging, reminding us. The word is life. It gives us strength, hope to go no matter what. So I can see so, as I said earlier, Mrs. Mensa will come forward with the announcement. But however, before she ascended to the stage, there was a cancer regarding communication. My brothers and sisters, my pastors, kufika Shikwembu ashesha kukatekisa hanya hitoleri pastor angarugula as yobo uri ithemba. Always we have to remember and consider this in our lives, that we know that our Redeemer lives. No matter what, God is there. There is nothing impossible. What is declared in heaven should I accept, no matter what. And don't forget,
she has mentioned, to pray, to always read the word, and then we'll have peace. Thank you. Hallelujah. Yeah, I'm here for announcement. Number 1, Tuesday and prayer fasting. We meet for prayer at 4:30 p.m. Thursday, women's and ladies service at 4 p.m. Sunday school start at 9:30 a.m. Sunday service start at 10 a.m. Intersection start at 9 a.m. The church board should remain after the service. Thank you. May God bless you for coming. So, I forgot to thank our photographer. Though I don't know his name, but in several occasions that he's with us here at church. And also cancer here. And then, once more, I also want to extend my words of gratitude to our usher, the only one usher. Who's always moving, a jack of all trades. She handles everything so that the Rosh Komufa Boya Mafe, the Ranzo Cancer Ashka de Gisa. Land the women will learn by mistake, corrective measures will be taken. And then the Gombela session, Baba Mashara, I have another wish comment. Before the prayer, I want the whole church to stand up and then form, let's have a chain prayer. There's a particular prayer that I want all of us to pray as a church. So stand up. Now we are
ABC. Looking for someone. So I want us to pray as a church and then commit each and every soul of Praise Tabernacle, each and every soul of the members, the family members of Praise Tabernacle into the hands of God for safety as we move around up and down. I want us to have that prayer. Let us pray. Amen. Akale mwati. Xikwembu xa Musa. Wehe u nga hluleki hi nchumu. Hi lava vana va wena on behalf of the world. We pray for each and every one in the mighty name of Jesus. Whosoever, whether it's in hospital, whether it's sick at home, we pray in the mighty name of Jesus. Hosi ni lava ka va nga tsandzeka eku dya, ni lava va siyeke vana kumbe vatswari kumbe vakokwana lava vabyaka va ri makaya. Hi vito ra Yesu Kriste wa khongela Xikwembu xaka. A wu hluriwi hi nchumu hosi. Rito ra wena ri nghena hambi ku ri America, hambi ku ri England, wherever ra fika in Jesus name. Amen.